Ubyangu byemere niyo kipe ya mbere kuri no mugabane wa Afrika, ariko nanone ikunze kwasa ikibonobono kubera ko ishobora kuhura muri Champions League rimwe na rimwe n'ama ekipa agiye yoroshye. Ayo twakita nka ya nyuma ubwo twavuga APR Football Club wo mu Rwanda. Iyi ekipe tuvuga ugereranyije ni ntoya mu mibare kubera yuko yashinzwe mu 2000, ariko nanone ugereranyije ni nini cyane mu bikorwa kuko yemeje gutwara buri gakombe kose gacaracara kuri no mugabane wa Afrika, ndetse yewe n'agakombe kariko kose ko muri shampiyona yabo mu Misiri. Ubundi zina Pyramide ndetse bigira ifite byinshi bisobanuye ku butaka bwo mu Misiri, by'umwihariko bishingiye kuri piramido zubatswe mu kiriya gihugu cy'Imisiri. Abumva bibira cyane babizi kundusha. Iyi ekipe rero niyo ya mbere muri Afrika, ariko nanone nayo ya mbere ishobora kuzandika amateka ku mugabane wa Afrika kubera yuko ishobora kuzitabira shampiyona y'amaklub y'isi, kandi impamya nashidikanya ko ishobora kuzitwara neza. Ibi byose igeraho bifashwa n'ibintu bigiye bitandukanye, motivation iturutse mu kwishima no kubaho neza, imishahara myiza abakinnyi babo bahembwa, ndetse yewe n'imibereho myiza kubera yuko ngo burya ngo abakinnyi hafi ya bose bayikinamo bahembwa gatubutse. Ariko nanone se waruzi yuko mwenye rutayizamu Fiston Kalala Mayele w'umukongomani ari wifasha rimwe na rimwe gutsinda ibitego bigiye bitandukanye? Bisobanuye ngo ahanini ni umwe mu birabura bayifasha ndetse kuba yatanga assist nyinshi ndetse no gutsinda ibitego bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa kandi usanga ino club yishimye, baba bakina imikino mito ndetse rimwe na rimwe bakanasetsa. Bivuze ngo umwuka mwiza burya ni ibanga ryo gutsinda mu maklub agiye atandukanye. Ese wakibaza ngo abandi bo bibananiza iki? Reka tubitege amaso turebe ibyo ari byo.